usuhlangene nemfundo uba mnandi nje noma imfundo yakho masihlangene nomthandazo uba mnandi akufanele uthandaze kakhulu ushumayele kakhulu but uma sesithola la kwi-academic yakho performance is very poor uyabona siyasaba nanokufika lapho esikoleni sakho sithi sizobona wena ngenxa yokuthi performance yakho is very poor uthanda uzobona umuntu ofela kangaka ihlazo yes it's a shame uyazi ukuthi wena awunankinga wena awunayicheri wena awunanzotha wena awunalutho awuna stress salutho kukhuluma iqiniso nje umthandazo izwi izincwadi zakho praise the Lord asingabi amakholwa amavila uNkulunkulu akamsebenzisa umuntu onjani na oyivila nale ndoda mayezoyithatha nje azoyisebenzisa wayifica isebenza lapha ensimini amen le uyazi le wayifica isebenza lapha ensimini nalamafundi laba abanye wabafica bedoba wafica besebenza wathi wozani la kimi uNkulunkulu akamthatha umuntu ohleli nje ongithi lutho amen uzofakaza ngani wena uzofakaza ngani esikoleni wena uzofakaza ngani ngoba la kwi-level yakho fanele sibone nawe ungena interfere with them in your same level uma bekuma high ranks academically ngena nawe sicela ama top 10 good maths and physics nawe kube khona ku-list sicela othole the highest mark also specialize mhlawumbe kwi-technology mechanical technology ube khona mina ngayiqala kudala ke baba wami Mchunu ngayiqala kudala